Nyemerera nguha ikaze kandi nizere ko ukomeje kunogerwa n'ibiganiro bya Top News ikomeza kugenda ikugezaho. Hanyuma reka mubwire ko kugeza ubu wishingikirije ku butumwa bwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi wakwemeza ko igihugu cye cyamaze gufata icyemezo cyo gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gushinja u Rwanda kuba arirwo rwateye icyo gihugu runyuze mu mutwe M23. Ibyo ni impamvu zishimangira uruhande rwafashwe n'Ububiligi. Umutwe wa M23 urwanya ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'igihugu cy'u Burundi, iz'umuryango wa SADC n'ishyamba za FDLR zigamije guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, abacancuro ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ibumbiye mu kiswe Wazalendo. Haja Rajibu ni ambasaderi w'ububanyi n'amahanga bw'Ububiligi uherutse mu kuruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aganira n'itangazamakuru i Kinshasa yagarutse ku kibazo cy'u Rwanda na Kongo, maze aravuga ngo tugomba kuvuga ibintu mu mazina bigaragara, hari uwatewe n'uwateye. Bivuze ko Haja yemeza ko igihugu cya Kongo cyatewe n'u Rwanda nk'uko bivugwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibibazo byo kutumvikana bimaze iminsi bigaragaza umubano w'igihugu cy'Ububiligi n'u Rwanda, bishimangira ko Ububiligi bwagombaga gufata uruhande rwarwo gushyigikira Kongo. Ibi cyo gihugu kikaba cyabikoze mu gihe kandi ibihugu bikomeye byo byakomeje gufata impu zombi kuri iki kibazo. Mu bafashe impu zombi kuri iki kibazo harimo ibihugu bikomeye nka Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza n'imiryango mpuzamahanga nka European Union ndetse na Loni. Byose iyo bagiye kugira icyo bavuga kuri iki kibazo basaba u Rwanda guhagarika gutera inkunga umutwe wa M23 no gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Hanyuma ariko bakanasaba Kongo guhagarika gukorana n'inyeshyamba z'iterabwoba za FDLR zigamije guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Hari abasesenguzi banemeza ko Ububiligi bwifuza kwikundisha cyane kuri Kongo ku rwego kureba uko igihugu cyakwegukana amasoko y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo. Witwa Bob Kabambi ni umwarimu w'amasomo ya politike muri kaminuza ya Mubiligi. Mu busesenguzi bwe yagize ati ibirombe byo muri Kongo bifitiwe n'Abashinwa, Ububiligi ntabwo burabikenera. Hari kampani nyinshi z'Ababiligi zikeneye ariya mabuye y'agaciro, rero ntabwo Ububiligi bwitegura kubivamo. Hanyuma reka nongere mubwire ko kandi uyu mumama yagize ko bijyanye no guhagarika gutera inkunga M23, perezida w'u Rwanda uheruka kuvuga ko nawe abaza abadatera inkunga uwo mutwe impamvu batabikora. Yashimangira ko uyu mutwe urwanira cyumvikana kuko uharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda biganjemo Abatutsi bahora bicwa abandi bagakurwa mu byabo n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abahunze u Rwanda nyuma yo gukora jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Hanyuma nongere mu nyemerere cyane ibyo nibiri kuvuga muri Kongo. Reka nongere ngaruke mu Rwanda mbabwire ko senateri Uwizeyimana Evode ni jenoside yavuze ko ni jenoside yashoboraga gukomwa imbere ndetse ikaza no guhagarikwa mbere. Umuryango mpuzamahanga ndetse n'isi muri rusange bikomeje gushyirwa mu majwi no guterana muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ni nk'uko byagarutsweho na ambasaderi Nsengimana Joseph na senateri Evode Uwizeyimana mu kiganiro na RBA ku ruhare rw'umuryango mpuzamahanga muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ambasaderi Nsengimana yasobanuye ko muri rusange umuryango mpuzamahanga w'isi yose ari Loni, ariko hari indi miryango mu kugaragaza uruhare uyu muryango wagize muri jenoside yakorewe Abatutsi yifashishije ibihugu b'inyamuryango byagiye bifasha leta ya Habyarimana mu itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside. Ati igihugu cya mbere navuga ni Ubufaransa, cyahereye kuva ku itariki ya 10 Ukwakira 1990, ariko hari ibindi bihugu byagize uruhare rwo kudatabara igihe byari ngombwa. Icya kabiri navuga ni Ububiligi, bwari bufite ingabo muri minuwari yari yarashyizwe na Loni zatereranye Abatutsi bageraho bicwa cyane. Senateri Uwizeyimana Evode yavuze ko ibihugu birimo Ubufaransa, Ububiligi na Amerika byirengagije inkana ibyaberaga mu Rwanda muri 1994. Yatanze urugero rwo kuba Romeo Antonius Dare wari uyoboye ubutumwa bw'amahoro bwa Loni mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, yarasabye ko yahabwa ingabo 4,700 ariko ibihugu bikomeye bibumbera ibamba. Senateri Uwizeyimana Evode yavuze ko amahanga yamenyeshejwe mbere ko mu Rwanda hari gutegurwa jenoside ndetse ko hari ubushobozi bwo kuyihagarika, nyamara ibihugu bikomeye byari bifite za ambasade mu Rwanda ntacyo byayikozeho. Umuryango mpuzamahanga nushinjwa n'Abanyarwanda gusa kureberera jenoside, ahubwo unashinjwa kudashyira ingufu mu gufata abakekwaho kuyigiramo uruhare, aho kuva mu mwaka wa 1998 kugeza muri 2024, imyaka 26 ishize u Rwanda rutangiye gutanga impapuro mpuzamahanga zisaba ibihugu guta muri yombi abakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, ariko
barenga igihumbi bashyikirijwe izi mpapuro. Ibihugu birimo byafashe 59 gusa bangana na 55% akaba aribo bamaze gushyirwa imbere y'ubutabera. Nguko hanyuma nanjye munyemerere mbashimire amakuru yacu nakagarukanye nitwa Patrick.